Шуртербе коммуналы хушалықрадыр жағансен әжібе бір күнсерентел булат бар. Візенішчен лехенчен келшуртра ошы урамра тербейледі хатлы буласы келет. Кудыдамын история мінрен бұшланна тада мүлі адаланна. Малданақ камсен вайхуна тада халі мүлі білдерішлешсен бұлса ердеші. Шағайдузене хурав дупман умай булмаш күншуды көрні энциклопедия болышы. Палыртмалы шағын еші издани перін шыршывра біреміш худ печтлензе духна. Пилік шырвадар билік страница, пинди ик шырытла статья, малжутра сагыр жырытла биография тада тағыр жире яғын сыны герджік. Шагын бек калыбышлығынеге галарас шуғыш авторын виші жулгаяла Федор Корягин профессорын экология энциклопедине пахаланы вғытра журалны. Унын тесліге шүртербе коммуналы хужалық тыдымінже шүр әміре яғын вайхураган Валерия Алексеева хыбартландар заяны, выл тюрех әжебегенне. Егебенде шерімі шулда, мартра, письмозым ядым, районный администрациясыне, хамар ЖКХ системен жешлеген предприятиясыне, организациясыне. Вот. Шутлары малданынде. Кам дума болдара шакна. Ман районзыне палеп, предприятиясыне палеп, мана пурде палеща республики вехета. Кам, если тумазасын шакча балын десе шутларымда, пушларымда, вижу жол, кам мазыр, эшлезе, шарангунен, а ширым вишемыш декабрде, шак канегененде, чувашнеге изатель сарам, илза тухрамар. Хамар историне ехне зілзіне пәлмезір пуласлық шук, тезе ахалден каламан. Пинде икшір вадырбелік экземплярба бюджетлензе духны энциклопедия вара, шүртербе коммуналлы хужалық отраслинже, нумай жылғы шыба ихуны палы жинзен әжігіліне әмірліге астывымрау празаха варма болышы. Кенегене республикари шакты дымрадыр жағанзем хавхаланзақ хижынна. Шак информации был паллах пире анжахмар, но пулас поколение земледелия оровада да пиди узылы болады. Шанбада бір панхи гуна, шак энциклопедине тивиштерешін, шидерешін, терлі шайри библиотеказыне, наци библиотекинже вижи экземпляры панхи гун, он фондинже пурынде вижи экземпляры, шанас келет, пирен эш, сая кайме, пирен энциклопедия пурде узугурма кымыл пуласынде шанас келет. Энциклопедине пахалама худшыннызем автора Варахая Мазыр изданин иккемшпайне каларазы жеп ұжынма, вайхаватпа оны жусунчиш. Чувашен каларым вали Оксана Верликова, Михаил Солин.